tema şevanın heja ev demek ki heyetek Meclisa Demokratik ya Suriye'yi bir rebertiya seroka desteya ve bir Meclisa Suriye Demokratik Brez İlham Ahmed hevdetinan li Washington'e pektinin. O da ve çerçevede meci xwesku Brez İlham Ahmed ra servi hevdetinin wiye li Washington'a hinek hırguliyan o agahtariyen ji deste yekemîn bi were perve bikin. Brez İlham hûn xêr hatine stûdiya me na Washington'ê. Wekî tê zanin temaşevanê me nehêja û Brez Ahmed piştî biryara Serok Trump ya vekişandina ji Sûriyeyê reaksiyonên û dengên gelek girîng hatin datînin. Wekî tê zanin biryara Serok Trump ya vekişandina ji Sûriyeyê meha berfembarê da reaksiyonên û bandorên gelek girîng hatin pêk hatin û hîn jî ev bandora berdewam dike û serdana we pêvî biryarê hat ez bawerim. Gora şopandina me ve gelek civînên û hevdetinên girîng pêk hanîne. Gelo nêzîktiya karbidestên Amerîkayê bi heyata we ra çi bû û encamên va serdanên we û hevdetinên we çi bû? Hûn kanin bi kurtasî bi me ra parve bikin. Belê yanî ev demek girîng e ku giştî Sûrî û herêm tê ra derbas dibe. Gelek siyasetên wisa çend alî tên meşandin tên birêvebirin. Ji bo çareseriya siyasî di hundirê Sûrî derpêşxistin yani mijarên gelek ew hene. Mijarên hinek teqîd kirî, hinek wek bûne girêk hene. Li vê derê gelek dîtin çêbûn yani ji bo ku em bi rastî bikarbin hinek ril pêşiya çareserî ve bikin. Van herêmê ji Daeş hatine rizgarkirin, vana parastî bimînin. Li ser vêna gelek ew hen. Yani hem hewldan hem nîqaş henin. Rewşekî aloz, zehmet li vê derê tê dîtin. Bi taybet ji bo biryara vekişînê bi şêwazekî dîrek hemen vekişîn çê bibe. Li ser vêna gelek ew henin. Problem henin. Di nava xwe de gelek guftugû henin, nîqaş henin. Ev ya wê çi xas encam jê bigire wê çawa ew bike ya hinek yani demê pêş ancak mirov bimeyzîne ku ka çi guhertina bi xwe re bîne. Gora li şopanîna me û gora agahtariyan û analîstan belê rast e Serok Trump vê biryara da lê hem Pentagon hem rêxistinên fermî ya girêdaya dewleta Amerîkî bi xwe nerazîbûnek gelek girîng rayda vê biryara û raportê pêk tên hemû li hemberî vê biryarê ne werxweya dike ku ew ê vekişandina Amerîkayê hinek hêdîtir bibe û gelo goranêrînên we ew hevdetinên 15 rojê ku hûn li vir berdewam dikin li ser vê biryara û nêrînên gelê Amerîka û rêxistinên Amerîka bandor kir an jî nekir. Yani heta radeyekî mirov dikare bêje ew kir bandorek hebû ji ber dîtinek ji nêz da li ser erdê çi dibe çi nabe çi rewş di ortê de heye dîtina viya girîng in. Yani yek bikaribe hinek xwe bigihîne biryara yan bigihîne qenaetên nû van agahiyê ku tên girtin girîng in. Ji bo wê heta radeyekî mesela me dît wisa ewek heye bandorek heye feqet ev bandorbûn yani dibe hinek daha zêde wisa bizvirê rastiyek bizvirê tiştek mekanîzmek evek pêwîstiyek wisa jî. Rast e û wekî hûn jî zanin neqaşên herî girîng û bi rastî mijiltî ser neqaşa li ser herêma parastî ya jê evlehî çê dibin gelek agahdariyên cuda cuda ji aliyê Tirkiyeyê aliya Amerîkayê û aliyê rêveberiya we hat daxuyanî hatin dayîn û werxweya dike ku aloziyên li ser herêma ewle an jî herêma Paris'te berdewam dike.
گلو ده هفدیتنین و دا اف مجارا چقاس هات روژوی و گورا نرینین و دانستاندنین و ev hereme evlehi bzelali Amerika çi peşniyarê vedike û hûn çi daxwaz dikin? Yani ev hîn zelalbûn tê ditune ye. Yani herêmek ewlet çê bibe çê nebe biryara wê esas hîn yani biryarê herêmek ewlet çê bibe dûr tê ditune. Tenê gotinin ya ev gotin jî çixwasa bibe pratîk ne zelal e. Tirkiye dixwaze li gor xwe herêmek ewlet çê bike. û ev herêma ewleyê ku behs dike yani dagirkerî ye. Bi gotinekî wisa Kurd mirov dikare bêje. Dagirkerî ye. Talankirine, wêrankirine, qirkirine. Di vê çerçevê de Tirkiye behsa herêmek ewlet dike. Ama dervî wê ji bo ku yani alternatîfê wê çi ye yani herêm çawa bê parastin esas hinek hewlan hin. Bi me re jî nîqaş hene, tarafê din re jî nîqaş hene. Fakat hîn tiştekî wisa zelal bîtune. Servî hewildanan qesedina we ne gotina we ne hewildana do êvarê da li çapameniya Amerîkada tê nivîsandin ku Amerîka di 4 hefteyê borî da heta vî di sê rojê berê hevdayekê di nav bera we û Tirkiyeyê de danûstandina pêkbîne li ser hevkirinek herêma ewle lê Serokê Tirkiyeyê Erdogan razî nebûye pêşniyara Amerîka û danûstandina û di roje ev danûstandin pêk hatiye yani qut bûye û helwestek bi temamî alozî û nezelalî derketiye holê gelo wekî we jî dazanîn ew helwestana bi rastî hat yani hewildan bi kîja astê dabûn û hatine qutkirin ya jî hûn bawerin ew berdewam bike ya jî encam bide ya jî nede. Yani eger mirov wisa bêje ji bo çareseriyê başka çare nîne yani. Dibe ev hewldan dewam bibin. Îdî li ser kîjan prensîbal hevkirin çê bibin. Bi taybet ê ku êriş dike dewleta Tirkiyeyê ne emin. Ême her tim em xwedparêzin û cardin jî yani helwesta xwe parastinê esas e. Fakat ê dewleta Tirkiyê dagirkerî ye. Ji bo wê ev hewldanê ku li ser hinek prensîbal hevkirin çê bibe sînorwarê parastin her wiha êriş çê nebin wexta vekşînê de mesela saxlem yan em bêjin pir bi rengekî planlî vekşîna a Amerîkayê çê bibe. Di vê çerçevê de ewek e yani îdî seknandina wê me bi xwe nebihîstiye yani tiştek wisa me nebihîstiye. Fakat li gor hewldanên ê dewleta Tirkiye helwestên wê dibe yani tiştê wisa jî Tirkiye qebûl neke bi taybet di demê hilbijartinan de ye û ji bo hilbijartina dengan qezenc bike Tirkiye her tim yani taybet AKP li ser şer her tim dengê xwe zêde kirine û propagandayê şer li ser wê ew kiriye. Yapiya xwe, civaka xwe, xelkê xwe hemî li gor wê pozîsyon dayê îyar kiriye. Ji bo wê ewek e yani fêr bûye. Gerek her tim van gotina bibihîsin ku heta ku AKP denga qezenc bike. Ne dûre yani dibe tiştekî wisa hebe lê me bi xwe tiştekî wisa wê nebîstiye. û ev hemû alawzî û nezelalîbûn û neqaş li serenserê cîhanê li ser mijara Kurdiya li Sûriyeyê rêxistinên Kurd avakirina xweseriya Kurd û Meclisa Sûriya Demokratîk rêbertiya Meclisa Sûriya Demokratîk berdewam dike û gava hevdîtinên wenê li Amerîkayê mijarek gelek bal kişandibû bi hemû çapameniyê û alîmê ve jî bi rastî ve dîtinek bi Serok Trump ra kiribû û gora dîtina we li wî dîtinê da çapamaniyê da gotibû ku Trump ji wergotiye ji Kurda hez dikim û biparêzim. Li gor nêrîna we ev hezkirina ew ê hewl bide ku ihtimal bide ku rêveberiya Trump ihtimala êrişên Tirkiyeyê li ser Kurdan û li ser we bide sekinandin. Yani hezkirin bi gotinê nabe
دبی مکانیزما که به یعنی جبو پاراستنه تحس کرد گره به پارزه پاراستن جی اوه کوی هیه مکانیزما کوی هیه یعنی حیاب نها لسر پرنسیبین شر دجی داعش ما به هفره افکاری کر و گرک بو بزبره اوک سیاسی یعنی ده چارەسەری سیاسی ده جهی گرتن گرک تشتێک وسا چی بو به حتی بنها هین وی آلیا نزالالی اندان استاندن سیاسی هنه ده آستا سیاسی ده لی اوتنه یعنی هین جهی گرتن انجام نینه لی اگر ev hemû pek neyin yani encam neye girtin ser danustandın Amerika, Türkiye و Amerika bikşe tedbiri ve xebatê ve ne tedbiri çiye alternatifa ve çiye em gora em dişopînin de agahdariyen em digirin û daxuyan yên rêveberiya we jî heye meclîsa we jî heye hûn bi rejîmê ra jî danûstandin dikin ev mîna tedbîreke alternatîfeke û helwesta û teklîn we bi rejîm û Rusyayê çewaye û helwesta wa û nêzîkbûna we hemberî we çi ye yani ev yani rejim jî û Rusya jî wek hevkarî hev heta niha di Sûrî de bi hev re kar kirin û heta yani zêdekirina mesahetên ku rejîm kontrol bike di hundirê Sûrî de cardin bi desteka Rusya Îran hatiye kirin ji bo em diyalog bikin yan ji bo em çareseriyê pêş bixînin esas ji vê re em vekirîn her tim em vekirî bûn niha jî em vekirîne her du tarafên esasî mesela Amerîkayê Rusyayê li ser Sûrî bi bandorin duwarê leşkerî de yani Amerîka mesela dikarî bû ew bike yani wek li gel Hêza Sûriya Demokratîk dikarî bûn serkeftinên mezin di jî Daişê bi dest bixînin rejîm jî yani em bêjin Rûs jî li gel rejîmê heman tişt wisa herêm kirin bin kontrola xwe Sûrî kirin bin kontrola xwe lê ji bo çareseriyê siyasî ewek pêwîst e yani ortak hevbeş mutabaqetek lazim e ev tarafê Amerîka dibe Rusya dibe rejîm dibe em dibin mutabaqetek giştî jê re pêwîst e eger yani meclîsa we ya jî heyeta we bi piranî jî taybetî jî piştî va hevdîtinan û gora agahdariya hûnê hevdîtinên xwe berdewam bikin li vir yani hemû tişt nebe rêve neçe ihtimala herî dawî ya ez nebêjim xoflê xeteriya herî mezin bo rêveberiya we meclîsa we li wir daxistiye çi ye û gora nêrîna we ev helwesta heta kengî ew ê zelal bibe yani em hêvî dikin zûtir be û ji bo ku em bi rastî bikarbin vê şerê di hundirê Sûrî de bi dawî bikin çiqasa zû zelal bibe min jî fehm bikin yani ka çi lazim e gerek mirov çawa bike û ev ya gelek girîng e yani di danûstandina yan em bêjin eleqatên pêşxistinê de gelek girîng in zelalbûn û wek dibên têbînên pêşerûjê çinin diviya da evekî zelal lazim e Birêz İlham Ahmed ez bawerim herkes pirsên gelek giran û siyasî dike lê ez dixwazim bi îzna we pirsek taybetî bikim mîna jinek siyasetvan Kurd û rêbertî hûn dikin hêstiyariyê we nav hemû zilama da li welatek taybet da wekek siyasetvanek jin û Kurd rêbertî kirin helwestê we çi ye û pêşveçûna jinên Kurd di vî astê da hûn çer dibînin têkiliya da ev çer reaksiyon didin mîna rêberek Kurd û jin ji we re yani jina Kurd xwedî tekuşînek dûdirêj e sermayeke wê gelek mezin çîbûye ji dehê salan de
جند ناوا تکشینا آزادی ده جه گرتیه و دوی واری دا گاوین مزن آویتیه چه ده حالی هشمندیه ده چه ده حالی اراده بونده چه ده حالی ریخستن بوین ده چه ده حالی چاندی ده چاند ده هر وها پاراستن ده همی قادان ده اف بشتاربونا جن یعنی پیشکتنا جن ده وقت کی کو ده عالی ذهنیت یعنی هشمندیا دستلاتدار آمیر ده روبری اوی دهات نرازی بون روبری قدخه گلک زیده دهات اما چقاسا جن گاو آویتیه پیشکتیه او قاسا جی او ریاکسیون دکاریه بشکینه لبران برخو ابنات معنا کو وک اشتا تف بدایی بویه نا به تایبت وک سیستم توند و تجی daha هووارا و دجوارتر دکه لسر جنا جبوه يعني جنين كود نافا سياسات تجه دقرن جنين كو ببرپرسياري نيز بويه بارك قرتيه سر مليخو دوی واری دا کو تام نه آمده به یان ام بیجن هر روز به شوازه کی و صاب آمده کاریه که مزن روزه پیشوازی نکه دکاره روبروی زحمتین گلک مزن جوار و به طیبت یعنی دیرو که دا جن هر تموسا او هاتیه هشتن وصا ای هاتی زوله کرن هاتیه تجرید کرن گلک قادن جیانه لبی رنگی جهتی دا گرتن و خو پیش خستن و خو کرن خودی اراده وک یعنی هیزبونه که هندرین فکری هشمندی تی و اویا جی پیوسته یعنی ببه حاله که گشتی یعنی دا آستا کسایتان دا نمینه ببه حاله که گشتی کونها جی وصابویه يعني مثلا ام قالك تخاز هناك تجربه و جيانا وهلبستا جنيل وتشياج يعني لباكور رجالاتي كردستاني خو حالك جشتي دركتي نتني ناف جنا كرد ايكو حتى بنهاد ناف سيستم خاصريه ديمقراطيك دا گرتنه جنا عرب دبه جنين سوريان تركمان ايدي اوكي جشتي چي يعني وصلي هاتي كوجنا عرب جي ارتخ ده آستين جدا جدا ده جه دقره وحتى ده زيده بهيجان ده زيده بكيف خاشي في اركي بيشوازيت كه و يعني دقهيني وي قناعتي كو چد بلا ببا يعني ايدي جن نفس اخو گرتيه ونه ممكن پاشتا وگره وي قبول جناكي جبوي گاوا كو لبرانبر وي اوك چيد يعني تبكين رازي بونك تشيد به مثلا او هم الرياكسيون نشان ده و هالوسط خو زلال داتينه هوله و بيجي دما هري زيادتر مخطي ده آزاد هيس كلي افدم نه دما رژیم نه دما داعشی نه دما تو وقتا ده من خو آزاد هيس نكري دوی دما کو استبلي في خباطي بوما بنسها ريفبريك وصاده من خو آزاد هيس كري جويجي از دوی وياد دوام بكم اوانا هر جنکی کو بشتار بویه و تشتا گوتیش بو براستی هم چپامنیه دا گلک خودی درکتنک به هیز دبینن آلی جنا دا یعنی کولانان دا قناغ سیاست دا ابوری دا ورخویاده که پیشوانیا جنا به تجربه و نا شخصی هلوستک چی ده وکی آستک سیاست گرینگ و ریبرتیه هوندکن او پشتوانیا هیچ تجربه و دا چه ریاکسیون ده تجربه و شخصی ده يعني اف اساس نه اوك تنه کسایتیه بشتاربونا سیاساتیان ام بیجن سیاست کرن و هر وها دقادن جیانی دنده رول لیستن و خو گهاندنا آستا بریاره يعني آستا مکانیزماین بریار اوه کوی جواکی هی يعني هیزک وی جواکی هی کو بنگه کوی جواکی هی کو تو جدوروبری خو هیز دگره تو جی پیشیان خو تو هیز دگره تو فکر دگره هر وها تو خود کوی ناف ده تو روز بروز تجربه قزانجت کی وانا همی اون يعني وك تشد بيجن ظرفين اي
objektif subjektif ای کو دبی سدم کو کسایت جی بکار به خودی رول لی جاردن به هیز خونی جواکی و بوین خودی رول جهفدو قد کرن تجار نه اوکه نه راسته و داویه ده انسانم بر به اوی وده به بر به هلوشاندن اکی وده به جبوی هیزا تاکه کسو یه جواک به هفدوره هر دم دناوا هفدو گرتن و هفدو هیز کرن اکی پر تیبت دایه اویا تیبت مندیه گرینگه که جن خود ناوا ویده دبینه یعنی جن زاتن او تیبت مندیه وی جواک بوینه گلک لپیشه گلک زیده یه به تجاری در وی جواک نکاره بتنا خوشیان بکه اویا صدمه که کسایت وها زیده تر بکار به خودی رول و بزانبون تف بگره یعنی وصانه عفوی نه راسته گلک سپاس از دخوازم بر پرساخنا هری داوی جاجل وگرم سیاست اوور بداوی بکن گلو هونه حتی کنگی هفدتنی خونین و دیپلوماسیا خونه لواشنطنه به هیئت را بردوام بکن و هیئت هاوه آنجی ریخست مجلس هاوه او سروا سردانان و هفدتنان داخویانی یک فرمی بده آنجی نده عند وگر دامه ویا بنرخینن وک مجلس سوریه دموکراتیک الگور پیوستیان دکارن یعنی تشتیک وصا او چه ببه وجبو هفدیتنا يعني وك جرينج بو يعني وقتك وصادا زيارتك وها هفديتن دا أصلين جدا جدا ذكرن وهولداني فهم كرنا كل فرشت بها يعني دمجيه في دولتي دا چه هي براستي چه تخوازن بكن چه هي زوان هي چه تكارن بكن أفانا جرينجن هم ناس كرناوي هم فهم كرناوي لجور ويجي يعني تشتكوا أم بكاربن بوجهرنن باندور بكم بوجهرنن بيوسته أفانا مجارن أساسيين يعني تماشوانين هيجا ميوانا برازيل هنا أحمد برسمة بدل صوزي وجيلك زلالي برسفدا أم هيفينك آگاهداری و هرگلی سر هفدتنین وینه لواشنطنه مبورا پار وکر ام گلک سپاسداریا برزیل هم احمد دکن و بمینن دمک خوشتا گلک سپاس